आकाशवाणी इम्फाल आरके गोरानी न पाउ पाजरी अहनबद मरुओइबा पाउ मुख्यमंत्री एन बीरेन हाउसिंग हैकी मतुंगदा सेनापति जिलादा साखो थौरंगी प्रोजेक्ट सिंग संगागनी मुख्यमंत्री नंगरांग मियामगा उनदुना राज्य असिगी साखो थौरंगी मतांग वफम क्या खनखी मणिपुर नंगरांग खक्तदा मियोय लिसिंग 13,994 कोविड वैक्सीन काउखी हौजु पाउदा पुना डोज लाख 13,500 हेना काउख्रे भारत अमस इटली न लिसिंग अनि कुन मंगा घिलेबाक अनि ओइबा एक्शन प्लान नौना यंगसिनख्रे अमसुंग सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन लिसिंग अनि कुन माथोगी 4 लाख थोकले लेबाग अस्ता कोविड के वैक्सीन डोज कोटी चामा यौना कापा ngamnabagi lambida khumang yangna sangsile pandam asi phangnabagi damak kan honebiriba doctor nurse amasung hiram asiga meile na miwe khudingmak pu akashbani na ikai khumnaba uchari covid 19 lantheng asi loidribana miyamna laiset asite komthokba tawbiganu vaccine kapa yaraba mipung khudimang yariba makhai thuna vaccine kapthokpiu atopa miwe sing vaccine kapa da sumateng pangbiu हराव कुमगी मतम लाकपस्ता अचम नियम सिंग सिंगांग न चटपिना भाइजरी फेस मास्क उपियो फुतरु के सोशल डिस्टेंसिंग थंबियो माइ मिट अमदि खुचा सेंग हमदोकपियो कोविड 19 अमै लेनब ई पाउसिंग नमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 0112397804 अमसुंग 1075 ता अदुगा राज्यगी हेल्पलाइन नंबर ना 038524116668 अमसुंग 1800345381 फोन तौबियो हौजिक मपुंग ओइबा पाउ मुख्यमंत्री नौथोम बिरेन सिंह हौजिक हैकी मतुंगदा सेनापति जिला की मराम खुलेन लोकल ग्राउंड पांगथोबा थरम अमदा तोंगान तोंगान प्रोजेक्ट सिंह संगागनी नागा इंटेलेक्चुअल फोरम की तोंगान मिहुत कांगबो सिंगरा मुख्यमंत्री नौथोम बिरेन सिंह उनखी उनबा अदुदा जाति कांगलुप असि याइफनबा मसुंग साखो थरंगी मतंगदा वाफम क्या खनखी मिफम अदुदा मणिपुर अमतो ओइना नुसी चानना लेमिननबगी मतंगदसु कुमना खनखी हाइरी चांदेल जिला के मनुंग लैबा मोयोन चोथे मोनसांग आइमोल लमकांग अमसु अनाल कांगबुसिंगना मुख्यमंत्री गा ngarang unaduna राज्य असि साखो थरंगी मतंगदा वाफम कया खनखी हाइंगांग केंद्र लैबा क्लब अमसुंग मियोय क्या ngarang मुख्यमंत्री गा माकी ऑफिस बंगलोदा उनखी उनबा अदुदा केंद्र असि साखो थरंगी मतंगदा वाफम कया खनखी हाइरी मुख्यमंत्री ने मणिपुर एड्स कंट्रोल सोसाइटी ऑफिशियल सिंगसु माके ऑफिस ता उनखी मिफम अदुदा HIV एड्स की मतंगदा राज्य असिदा हौजि ओइरिबे फिबम कुमना खनखी मिफम अदुदा मणिपुर एड्स कंट्रोल सोसाइटी ना पांगथोकलिबा मियाम भाग तानबे थरमस की मतंगदसु मुख्यमंत्री दा पाउदंखी थरमदुदा मंत्री सिंह सबश्री लेटपाउ हाउकिप एस राजेन ओ लुखोय बुंगजागिन बालते अवांगबो न्यूमाय एल सैतरबता अमसुंग चीफ सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह बा सरुयाखी सरदार वल्लभभाई पटेल की मपोंग नुमित हयंग असि लैबाक्सिन बथुंगबदा राष्ट्रीय एकता दिवस साइना पांगथोकनी नुमित असिदा मणिपुर पुलिस न सिंधुना बाइक रैली म पांगथोकनी इम्फाल की माउक्तम चटकदरिबा बाइक रैली असि मरोइबा पांदमदी सरदार वल्लभभाई पटेल की मियंग अम ओइरिबा अपुनबा मसुंग मपांगल कनबा जाति म हाइबा पाउजेल पुबनी डायरेक्टरेट ऑफ स्मॉल सेविंग्स फाइनेंस डिपार्टमेंट मणिपुर अमसुंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिष्णुपुर अमदी जिला परिषद बिष्णुपुर न सिंधुना जिला असिगी पंचायत रिसोर्स सेंटर द वर्ल्ड ट्रिप देगी थरम पांगथोकली थरमदुदा जिला असिगी डेप्यूटी कमिश्नर रंजन जुमनाम सरुयारी मणिपुर दंगना खक्तदा मियोय लिसिंग 13,994 कोविड वैक्सीन काउखी मसिंग मनुंगदा अहानबा डोज ओइना लिसिंग 1,135 अमसुंग अनिसुबा डोज ओइना लिसिंग 10,759 काउखी ngarang Imphal West ta khwairi yamna lising ahunga cham humdra kaukhi aduga Imphal East na dos lising aniga chani pan ama kaukhi hauji phawda Imphal West na khwairi yamna vaccine dos lakh manga lising mari changwa ko mapan kaukre Imphal East lakh ahum lising mafudra manga chani pan yankhai manga kaukre apun bagi oina covid vaccine dos lakh 13 lising manga subna mafhum doi kaukre masigi manungda अहानबा दोस ओइना लाख 13,994 चंगवा मफुद्रा अमसुंग अनिसुबा दोस ओइना लाख 13,900 मफुद्रा हमदोय कापख्रे
राज्य अस्त ngarang myo yang khayum doi naba phano research tauki masi tharaga hauju phawbada naba phaba apun masing lak ama lesing kun chanipan tramapan sure naba phabagi sang chad ma phudra 10.8 marini home isolation gi active case ma phudra ma thoi yauraga haujik punna active case chanipan humdra ma thoi leiri ngarang phawda pune sample lak tara hum doi lesing humpumari chama humpuni toi test taukhre tabiriba pawasi akasbani imphal dagini Bharat amus Italy na lising ani kun mangagi laibak ani oibe action plan nauna yengsin kre action plan asigi makhada laibak alina lalon itigi thabak hena pakthok chakthok hanba amasung sel thada bagi wafam sing yauri Rome da Pradhan Mantri Narendra Modi nanga Italy ke Pradhan Mantri Mario Draghi ga wari sanaki renewable amasung clean energy gi lamda mateng pina ba haina laibak ani na yanaki masigi mathakta gas puthok pusin green hydrogen semgat pamasung biofuel sinabagi matang da su lebak ani oiba jerol ama thokhi Pradhan Mantri Narendra Modi ngasi amus hayang pangthok ka dawriba tara taruk suba G20 mifam da su saruk yagani COVID-19 laiset ki yenglaga mifam masi yamna maru oi Akasbani paumina hai G20 lebak sing European Union amasung mifam masda batan tawduna yawriba ate lebak sing amadi international organization sing losing basing mifam masda saruk yagani Mifam masida malengo ina sel thongi phibam COVID-19 laisetagi haujik phagalakliba haksel gilam sustainable development amasung climate change ki matang da su wafam kaya khanagani Pradhan Mantri na France amus Indonesia gi Rashtrapati Singh amadi Singapore gi Pradhan Mantri ga su unaduna mifam pangthokani Chiri Modi na Vatican City da Pope Francis ka unagani Union Public Service Commission UPSC na loba Civil Services Preliminary Examination lising ani kunmato gi fallout thokre parikha asi thas ki tarada pangthok khibani parikha as ki fall UPSC official website upsc.gov.in da yengba yagani Mizoram dangarang COVID ke anoba case chatruk mapudra ni thoi thengna khibagaloina na active case masing lising terka chama taret yaure apunba positive case lak ama lising kun chatret marphugi manungda lak ama lising tara homdai chani ni putro disaster tawkhre mioi chamri kuntaret laikhidre Arunachal Pradesh da COVID ki anuba case mapan thengnaki aduga mioi tara taruna naba phaduna research tawki naba phabgi sangcha da mapudra mapan 10 ahum suinani hauji active case samagani pan leiri mioi chani marphu laikhidre apunma positive case lising yankhai manga ga chamani phomdegi manungda mioi lising yankhai meriga chatre yankhai manga research tawkhre Meghalaya de mioi humutro naba phaki adu anuba case konthani thoi thengnaki Raija adu da hauji COVID active case samri marphuni thoi leiri mioi lising marphuma thoi chatre konipan laiset asigi naba phakre Meghalaya Vidhan Sabha Kendra hungi bod masing ngasi ayupung 3 tagi thadaba hokre bod nungthil pungmari phawa thadagani Congress ki MLA ani amasung independent MLA ama laikhidabadagi sit ahum asi hangduna lakpani Mikhala sida mirep tara humduna lamba tawnari Mikhala sigidamo security and force thajinduna Mikhal Santi oina pangthokna ba honari Kendriya Griha Mantri Amit Shah nomi khongchata ngasi Uttarakhand chatkani mahakna Dehradun da gasi ghare kalyan yojna hawdokani mahakna miyamgi mihut singi mifam amada wangangani amaso BJP ki core group ki meeting da saruk yagani nungthil da Griha Mantri Haridwar da chatuna Deva Sanskriti ki University ki thorum amada saruk yagani mahakna Hariya ashram da chatuna lamoi basinga unagani Mukhyamantri gasi ghare kalyan yojna gi maru oiba pandamdi rajya adu singilam damda lairiba khungangi nupi lak ahum henbana thengnariba khudong chada basing adu ko hanbani scheme asigi makhada makhoi gi thongwal da sasangi jinjak sing yen thokani loisilakpada COVID-19 ngal thoknaba face mask upa phutruk lamna leiwa khut chamdi mai mit tarutanana thamba haiba asama thong ahum asingangna chatpinaba amuka hananing singjari aroibada maroiba pau amuk hana Mukhyamantri N Biren housing haki matungda Senapati Zilla da sakwa thorangi project sing sangagani Mukhyamantri ngarang miyam ga unaduna raija asige sakwa thorangi matang da wafam kaya khanaki Manipur da ngarang khatkada mioi lesing tara mathoi chama pani phuhumda COVID vaccine kapki hauji phawda puna dose lak tara mapan lesing manga hena kapkhre Bharat amus Italy na lesing ani kun manga gilebak ani oiba action plan nauna yengsin khre amasung Civil Services Preliminary Examination lising ni kun mathagi 4 lakh thokle pauloi jare